maghubo-hubo, magligid-ligid, taang kigol, kayo wa na'y porol, utang duway. So, what's up mga boss? Nami bagong kuan ron, bagong kumpos para sa mga palahubog ni. Wah. Nya, isa taon sa nako si Kuan Lia Ramos. Salamat idol ha. Karon pa mo ni kumpos, kantahon mo gisting ni practice ba. Tuno ane kanang some hearts adayamon. Sayos buntag yaman maglaat-laan sa tindahan, magtambay-tambay, maghuna-huna, unsay buhaton, muduos tindira, umuhangyog mangutang. Gagoy! Tanduay, kay lagi gusto man siya tagay. Sometimes sa tanduay, sometimes kulapo, usahay red horse, Wow. basta di pitos. Sometimes sa tanduay, sometimes kulapo, say Mallorca, kay medyo barato. Yes man! Out sa mga ko na. Yes man! Solid followers na. Nga, solid supporters. Sa barhay! Original composition! Original gini akong Kasam shot! Kung mag-inom, ay mag-English, magkanta-kanta, dayong suka, maghubo-hubo, magligid-ligid, taang kigol, kayo wa na'y porol, o tanduay. Gagoy! Tanduay, halapan, sige pa mo tagay. Sometimes sa tanduay, sometimes kulapo, usahay red horse, basta di pitos. Sometimes sa tanduay, sometimes kulapo, usahay Mallorca, medyo barato. Ayan! Na 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 la 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 la. Sometimes sa tanduay, sometimes kulapo, usahay red horse, study pitos. Sometimes sa tanduay, sometimes kulapo, usahay Mallorca, kay medyo barato. Yes, ma'am! Yes, ma'am! Ay, hello sa tanan. Thank you kayo. Alib lang kong share ha, mga boss.